24 जुन 2024 ni salmario उत्तर प्रदेश ni कानपुर तंगनाय 32 বছর उमरनि एकता गुप्ता सालब्रुनि काहायके नब फुंनि 6टा दिगिओ जिमनि बागै अंखरि थांगो नकनि सिमि तै सालब्रुनि काहायके नब जिम रक खालायबाय आकबाय 8:30 दिगि हायके नगो ब किफिलि फायो फियाबा दिन 24 जुन 2024 ni दिन 8:30 9टा 10टा कावै थांपनो हायपनो ब आमसुक जराव फनो एकता गुप्ता नगो सफाय लिया नगो बिनि बसाय राहुल गुप्ता बिनि बिहिगनो लेरजागै एकतानि मोबाइल कल खलाय गांगांके बिनि मोबाइल सुइच अफ हिनि सावो आमनि यागलो हिंकेनो बिनि खरकसा जिम मेट तंगो बनो कल खलाय संगो बिनि दलनो एकतानो तिनि जिमनु देनु बर टंहा नरक बायदे नाकिबा अदंखरका अमहाय जात्रे पर कग्रक सुंखा बिनि दलनो अबसाय वाना जागै बिनि दलनो सुमनि यागलो साइमानका एकता 6टा दिगिउला फाले फायका जिम फियाबा बिनि जत वर्कआउट कमप्लीट खलायबाय कपाय 7टा दिगि काहायो केनो अ जिमनि अंखरि थांका हिनि साका बिनि दल अंखरि थांमानि यागलो केनो बबर जागाव थांका बियां थांका अबकोनो फनो साइमानिया हिनि साबायखा जत तै जे जागाव एकता गुप्ता जिम फ्लाइ तंगा आर जागानि न खरकसा ट्रेनार बिमल सोनी आबहंगांके एकता गुप्तानि पार्सनेल ट्रेनार एकता गुप्तानि बसाय अबिनि पार्सनेल ट्रेनार बिहिगनि बनो कल खलायका बिमल सोनी न जेफोर बसाय कल खलायो आफरो केनो बिनि मोबाइल कुबनि बरक से रमो ते कुबनि बरक रमै साका बिमल सोनी अजिमनो बिनि मोबाइल कलांगै थांका आबनि यागलो बबियांगो थांका अब साइमानिया अकगनो साखा मेबी ब मोबाइल पगै कलां खना हनै ते आ जरा फुंनि सिमि बसाय जत मिनि जायति गुस्ति मिनि जे रिलेटिव्स दल डक्टंनाय जत न संखा फुंनि हयतनो नायतुगै संगै बिहिंनो नायतुगै तंगा फियाबा बिहिंनो कोनो आतापाता फनो मानलिया कोनो जागाव फनो जतनो न कल खलाय संखा जे बिनि कन्टेक्ट सिनि जाग्रक तंगमानि फियाबा केबो फनो बिनि ठिकाना साइमानिया तेबो कगुमा साया अमक हायमा हिनि साबायखा जत बरक र नायतंमां मानिया अंगै बसाय आफरो केनो पुलिस स्टेशन थांका थांगै बिनि बिहिग एकता गुप्तानि बुमंगै मिसिं डायरी रिपोर्ट फाइल सैयैखा मिसिं डायरी व फाइल सैखाबो बिनि बिहिग फुंगो जिम थांमानि फियाबा दाक्ति नगो किफिलका मे बिबो केबो बाय किडनैप रखलाय जाखाना आबागै बसायकिरि जागै अमहायर पुलिस रंनो जत कक साखा ते ओ किडनैप केबो खलाया एकतानि जे पार्सनेल ट्रेनर तंनाय जिम बनो किडनैप खलायो हिनि साखा तेबो साखा एकतानि बैंक अकाउंट न 55 लाख रां तंगते ओ रांनि बागैनो ओ बिमल सोनी बनो किडनैप खलायकेना हिनि साखा बसाय पुलिस अकग्रंनो खोनावै बसायनि किडनैपिंनि फाइल न सैयै बरक जतन सलाय सकां हुनके जिम सबैयो जाज पड़ताल खलायनायनि बागै जिम थांका जे जागाव एकता वर्कआउट खलायो ते आर जागानि सीसीटीवी रकबो जे फुटेजेस तंगमानि आडेटनि आबरकबो चेक खलायो ते आडेटनि फुटेज नगै मानखा जे एकता फुंनि 6टा दिगिओ जिम फायमानि आबनि यागलो बिनि दल सामा काहायनो 7टा दिगिओ खायनो ब आर जागानि जिमनि वर्कआउट खलायबाय आकबाय किफिल थामानि ब नखा फियाबा वाना जांनाय कक हिंके अमसे ब जिमनि वर्कआउट खलायबाय आकबाय अंखर बरु फातानि फुटेज नखा जे बिनि पार्सनेल ट्रेनर जे तंनाय बिनि गाड़ी वो कामानि ते पुलिस रक और जागानो हयते रमैना खासे एकता गुप्ता जे कमामानि किडनैप खलायजांमानि अबनि उक्लंनि कारण जत बिमल साइमान नाहिनै अ बिमल सोनी बिनि पार्सनेल ट्रेनर ताबु के जे बिमल सोनी नि गाड़ीनि नम्बर ते बिनि मोबाइल लोकेशन जे तंगमानि एकता गुप्ता अबनो ट्रेस खलायै नायतुगनानि चेष्टा खलायगा फियाबा एकता गुप्तानि मोबाइल हिंका अलरेडी स्विच अफ आवनि बागै बरक जे गाड़ी नम्बर तंगमानि अबनो
traffic point je CCTV camera thepajak tongmani or jagani footages rok check khlaika borokno track khlainani bagui biang tei laika hinai naitungmani yagulo bimal soni no to naitugui manliya phia ba bini gari no naitugui mankha amo bo bimal soni ni nok ni bwskango doga khulugui naimani yagulo o gari ni aboni bisingo nukha mathia rok baijak tei arjagao kaisa rukutu eba kheba bwrini dupatta bo tongo tei o manui o rukutu o mathia baimani tei arjagao clipboard jangnai set amo bo mankha clothes tei omo bwsaino phunukmani yagulo omo bini bihigni no hini sakha o joto situation no nai haike mathia baijak clip baijak tei rukutu rok no manmani yagulo bimal soni ni gari o bimal soni ni sakao no joto sok eba keba daud khlai laika police rok je sakama thani ekta gupta no bini ukulogo no bimal soni ni yak tongnai hinui wansuk laika police rok tabuk hingke ekta gupta tei bimal soni ni mobile je tongmani o number o surveillance rok thepai ro phia borni mobile switch off ongui borni kuno location saimanliya aboni logi borok khorokni ni mobile ni no CDR yakeba call data record rok bo checking khlai laika tei CDR yakeba call data record checking khlaimani yagulo saimanka je ekta gupta bimal soni borok khorok nei konta romoi same number baino kok sawo tei o number bo keboniya borok khorok nei ni number no tei salbrum no borok gonta romoi kok salayo oborok no tui saimanka bungni CDR naimani yagulo tei gyms khlainai borokni bimal soni ni aro je trainer khlai tongmani arjagao borok no sungnaimani yagulo saimanka ekta guptamni extra marital affair choli tongo abo bobini o personal trainer baino hini saimankha borok salbrum no gym thangmani yagulo workout lekha khaya phia ba kok samale gonta asuklai kok salayo tei parking o bahaina hai borok asugui kok salayo gari o habui gonta hini saka ar jagani gym khlainai ro tei or jagani hoite saimankha je ekta gupta bini personal trainer baino bini extra marital affair choliwi tongo hinai tei bwsaibo omo kahai kok no sawai mania phia batini bokoma mani yagulo bono naitugui bini jimo thangui jaspatal khlaimani yagulo joto saimanka bini extra marital affair choliwi tongo ukulogo phia ba bwsai hingke kuno phano termania o kok no khnamani yagulo bwsaibo belai khino tamo kahai ongjakha bukhan dukho nangjagui yang phaising hingangke bwsai kun phano sijaya bihikno koma kahinai kidnap khlaijak kahinai naitugui tongo kobor kahai ke phia ba alada hingangke bini extra marital affair choliwi se hai tongo phia ba bono tabuk bo naitugui tikhlainani bini je tamni hingke o bihik thangpano le bor jagao thangka te biang thangka bono je sakipano naitungnai nangnai hinai police rok no sakha tei police rok saimanka bongni extra marital affair choli tongo abagi o case no borok bo kwrak khlai nainani liya abagi bongni o file rok no joto tisaui toni rikha o case rok no tui tei khlaiya hinai tamni hingke borokni extra marital affair choliwi tongmani yagulo ekta gupta bo kumajak bimal soni bo kumajak maybe borok khari pam thangai mangkhana kubuni haste rogo phano abagui o case rok no tui borok asuk kwrak khlai wansuk liya phia ba bwsai hingke yango tabuk bo chorcho no kopin bihik no naitungnani bagui video belai khina logoi thangka next part to sawai mannai afro je bimal soni de ekta gupta no khogui talangkha naikiba ekta gupta kubuni borok baidi thangka naikiba bobo de butharjakka nijete kharka okokron tui saimanani bagui noro part 2 manaina hingangke part 2 nani muchungkhai norok joto comment khlai sadi।